Il y a 2 ans. Trevandeli Realis, inițiativii Arhegului Baton David რომელიც რომელსაც ყველამ იცნობს და არის ვარშავადან ჩამოსული კოავტორი, თანაავტორი ამ წიგნის, რომელიც არის აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი და რომელიც მუშაობს ვარშავას უნივერსიტეტში. დიდი ხანია ვიცნობ ბატონ დავითს, რომელიც მოღვაწეობს არა მარტო ამ გამოცემაში, არამედ არის დამაარსებელი და ედიტორი პრო ჯორჯიასი, რომელიც არის ქართველოლოგიის წიგნი, რომელიც გამოდის ყოველ წლიურად. თუ არ იცნობთ ამ წიგნს, არის ინგლისურადაც არის, ქართულადაც არის და პოლონურადაც არის გამოცემული. ძალიან საინტერესო სტატიები არის და შეიძინეთ ყველანაირად ან არის აბონენტი თუ არის არის. მინდა დავასახელო მამაო ენრიკ პაბროჩკი, რომელიც არის ისიც არის თანაავტორი, დიდი მცოდნე არის წმინდა გრიგოლის ცხოვრების, ამის დიდი სპეციალისტი არის და არა მარტო და ასევე დავასახელო პროფესორი ბერნარ ლუტიე, რომელიც არის CNRS-ის ონორარი დირექტორი, ქართველოლოგი, ძალიან კარგად იცის საქართველოს ისტორია, ქართული ენის ისტორია და არის რაც ჩვენთვის კიდე ამაზე თავარი არის, ძალიან ახლო მეგობარი არა მარტო ჩვენი, არამედ ქართველების და საქართველოს. და დიდი მადლობა მამაო არჩილ, რომ
data prima zelomam Iglesia Cicciata Regulipo es a la prezentecia de la treba, da seve sa comitet vis Ecclesis comitet si livelogam de gada uchado, plum miguret prevandel dres. Au lieu des ces trois suites, je dirais en quelques mots, évidemment en français. Merci à tous d'abord d'avoir accepté de venir à cette présentation du livre sur Saint Grigol, sa vie et son œuvre. Et c'est très symbolique que ça se déroule dans l'église de Saint-Nino, qui était sa paroisse, dans laquelle il a été recteur à partir de 1931. Et donc c'est un fil pas simplement symbolique, c'est un fil spirituel qui nous unit à lui. Cette œuvre-là a comme co-auteur le professeur David Olbaya, qui est également directeur des études caucasiennes à l'université de Varsovie, qui est lui aussi un historien et un spécialiste de la question, qui a travaillé depuis très très longtemps sur la vie de Saint Grigol, et qui est en plus éditeur d'une revue absolument essentielle que malheureusement peu de gens connaissent, qui est la revue Pro-Géorgia, qui est une revue de catéchologie qui est éditée à Varsovie, et c'est la 35e ça fait 35 ans que cette revue paraît sur un rythme annuel, qui est à la fois, il y a des articles dedans qui sont à la fois en anglais, à la fois en polonais et à la fois en géorgien. Et je vous incite vivement à lire parce que c'est vraiment absolument passionnant. Je ne sais pas si on peut faire un lien comme ça, mais Bernard me dira si je me trompe ou pas. J'ai l'impression de voir là une sorte de continuation de Bédi Kraklisa. Absolument. Donc, merci à ce double titre pour Madame David d'être parmi nous. Nous regrettons l'absence de Père Henrik Papocci, qui malheureusement pour des raisons de santé, alors qu'il est régulièrement, il était présent en tout cas à notre dernière réunion, il ne peut malheureusement n'a pu participer, et je crois que ça le désole absolument de ne pas être parmi nous. Il est le co-auteur également de ce livre, et c'est un spécialiste mondial de la vie de Saint Grigol et connaît absolument tous les documents qui sont. Et enfin, last but not the least, comme on dit, un de nos amis extrêmement chers, Bernard Moutier, qui est un archéologue qui est réputé, qui est directeur honoraire au CNRS, qui est professeur invité à l'université à Madrid, et qui est une personne qui est chère au cœur et à la tête aussi. Voilà, j'ai demandé à ce que la majorité des choses seront en géorgien, peut-être en français. Moi, je pense donc on aura une traduction en français de ce que va dire David en géorgien. Merci encore à chacun d'entre vous d'être présent. Et à la fin de l'intervention de David, bien sûr, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez poser sur la vie et l'œuvre de Saint Grigol. Merci. Merci, cher Oscar. Quand j'ai commencé à vouloir apprendre le géorgien classique, ancien, je n'avais pas de dictionnaire, je n'avais pas de grammaire, mais j'ai eu deux soutiens très forts dès le début. C'est ton papa, Levan Zurabichvili, qui m'a toujours soutenu de toutes ses forces, et le père Élie Melia, de mémoire très très béni. Et le père Élie me disait, mais c'est quand même étonnant, chaque fois que j'ai un étudiant polonais à l'Institut Saint-Serge, je lui dis, trouvez-moi des détails sur la façon dont Grigol Beradé est mort. Et il rentre en Pologne et ils oublient tout. Ils ne font rien. Jusqu'à ce que, à la fin de du père Élie, le père Henryk Paprocki fasse un travail
travail absolument fondamental et c'est grâce à lui que nous savons vraiment beaucoup de choses. Nous savons aussi qu'un certain nombre de choses ont été cachées volontairement, en particulier par les auteurs, ceux qui l'ont dénoncé et qui l'ont rendu à la mort. Je ne pense pas que ce soit vraiment très très utile pour l'instant de vous rappeler la vie de Grigol, donc qui est né en Géorgie dans une famille de prêtres à Pontsirek, en Crétie, et qui a été envoyé par les autorités religieuses de Géorgie faire des études en Allemagne, des études de théologie. Et il a commencé à Berlin avec les meilleurs orientalistes de l'époque, les Allemands, qui pour les langues orientales ont toujours été très très forts. Et puis à Bonn, où il y avait un professeur, le professeur Gussen, qui avait déjà une très belle bibliothèque géorgienne. Je vous signale d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qu'elle est accessible sur Internet. Tous ces livres ont été numérisés. Et puis, il a été ordonné prêtre et en 1931, il est devenu le premier recteur de cette paroisse. Assez vite, il s'est aperçu qu'en France, il n'avait pas les moyens de... C'est une vieille histoire, puisque notre premier cartellologue, Brosset, Marie-Félicité Brosset, n'a pas trouvé de poste en France. Il a fait toute sa carrière à Saint-Pétersbourg, grâce à l'appui de la famille royale qui était en exil à Saint-Pétersbourg. Donc il est parti enseigner à partir de 1933 à Varsovie, à l'université de Varsovie. C'est un peu difficile pour un orthodoxe dans un pays aussi catholique que la Pologne. Donc il n'a pas eu toujours les nominations académiques auxquelles il aurait pu prétendre, des professeurs extraordinaires, etc. Mais il a enseigné, il a marqué beaucoup la Pologne aussi. En mai 1942, il est arrêté. On sait qu'il a été dénoncé aux nazis par des Géorgiens comme ami des Juifs, envoyé en vacances, entre guillemets, à Auschwitz, et ce grand savant donne sa vie à la place de quelqu'un qui, dans sa baraque, était condamné à mort. C'était probablement un juif, et en tout cas qui faisait tout d'enfance, c'est pas possible, il disparaît. Pas exactement les circonstances précises de son décès, mais il est mort donc, le 6 décembre 1942. Il avait, c'est une chose, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, parce que bon, j'ai travaillé, je ne suis pas du tout comparable au père Grigol, bien sûr. Souvent, je me demande, est-ce que j'aurais eu le courage de faire ce qu'il a fait dans ces circonstances? Je n'ai pas de réponse, mais justement, c'est une réponse que je n'en ai pas. Je ne suis pas sûr. Il se trouve que j'ai connu quelque chose d'assez semblable en France. J'ai eu un ami qui était un grand collectionneur de livres et d'estampes et qui a été assassiné pour cela par quelqu'un qui voulait lui voler des estampes. Et le père Grigol avait, et c'est pour cela qu'il est resté en Pologne alors qu'il aurait pu, au moment de l'invasion nazie, quitter la Pologne, les étrangers qui voulaient quitter la Pologne. Et il dit, mais j'ai 2000 livres, j'ai des manuscrits, j'ai des icônes, je ne peux pas les laisser en Pologne. Et au fond, toute sa vie
a été pour la science religieuse géorgienne, et aussi ça a été la cause de sa mort quelque part. Et c'est quelque chose qui me travaille constamment. Je me dis, mais où sont ces manuscrits? Il dit qu'il a rapporté de Syrie des feuillets d'un manuscrit palimpseste dont la couche inférieure est, d'après lui, du 7e et 8e siècle, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu notre jargon, les textes Hanbek. Où est-ce que c'est passé? L'une des personnes qui l'a trahi serait partie en Argentine. Est-ce qu'elle a pu emporter 2000 livres? C'est-à-dire quand même 30 mètres linéaires de livres, ça paraît impossible. Où sont ces livres? Est-ce qu'ils ont été pris par les nazis? Est-ce qu'ils ont été pris par les bolcheviks ensuite? Bon, c'est un mystère. Peut-être un jour, on aura la chance de découvrir des choses nouvelles. Et ce qui amène le professeur Colbaïa ici, c'est la publication de ce livre, et qui a été en partie causée par la découverte au moment de travaux dans la bibliothèque de la métropolie orthodoxe de Varsovie, de documents cachés derrière une rangée de livres et de documents inconnus relatifs en particulier à toute l'époque des études du père Peradze en Allemagne. Et donc, nous sommes ici pour vous présenter ce livre magnifique, qui est vraiment c'est une somme sur Grigol Peradze, accessible à tout le monde, à la fois pour le texte. Il y a énormément, je pense qu'il y a tout ce qu'on connaît d'images, de documents, de photographies qui nous permettent quand même de le représenter. Et bon, c'est une merveilleuse découverte, et j'espère qu'un jour on aura aussi la découverte d'une partie de sa bibliothèque, en tout cas des manuscrits. Ce serait merveilleux pour notre connaissance de la Géorgie ancienne. Ça veut dire un palimpseste du 7e siècle qu'on trouve en Syrie ou en Palestine. C'est des textes qui ont été traduits à Jérusalem ou à Saint-Sabas, dans la région de Jérusalem, la région monastique, peuplée par des moines, et c'est les plus anciennes traductions de littérature géorgienne qui nous sont parvenues. Tout ne nous est pas parvenu, malheureusement, mais je suis très très heureux. Alors, je rebondis quand même sur ce qu'a dit Otard. Effectivement, donc, le père Papotsky, en 1987, envoie tout ce qu'il a pu trouver de documents au père Elie Melia. Et l'année suivante, dans cette revue, qui est très confidentielle, qui a succédé à Veli Karlitsa. Vous savez, Veli Karlitsa a été fondé par Nino Salia. Et quand Ale Salia, qui dirigeait d'une main de fer la revue, qui paraissait aussi tous les ans, très très régulièrement, elle était devenue, qui a commencé, peut-être certains d'entre vous le savent dans les anciens, qui a commencé tout en géorgien, c'est une revue plutôt politique, et puis qui est devenue de plus en plus tournée vers les sciences humaines, l'histoire de la littérature géorgienne, en partie grâce à un des deux grands amis de la littérature géorgienne, le professeur Gérard Garit, qui enseignait à Louvain, et le professeur Julius Asphalt, qui enseignait à Munich. Et au cours d'un congrès d'orientalistes à Munich, ils ont dit à M. Salia, écoutez, si vous voulez faire rayonner la culture géorgienne, il faut le faire en langue européenne. Donc c'est à ce moment-là que Veli Karlitsa est passé essentiellement français, anglais, allemand, avec quelques
quelques autres langues de temps en temps représentées. Et à la mort, en 1984, la mort de Kade Sabia, Nino a dit Bellicatrissa, c'est mon titre. Vous savez, bon, les anciens savent ce que c'est. Bellicatrissa, c'est un poème du 19e siècle, dont le sens est toujours énigmatique pour les commentateurs. Est-ce que cette union forcée à la Russie était une bonne chose finalement pour la Géorgie ou non? C'est un peu le thème sous-jacent à ce poème. Et donc, Georgi Charachidze, qui était parisien, et qui est un savant aussi de tout premier ordre, a repris la publication d'une revue annuelle, mais sous le titre un peu bizarre, de Revue des études géorgiennes et caucasiennes. Alors c'est une fausse distinction, évidemment. Ça veut dire, parmi le Caucase, c'est quand même la Géorgie qui a le rôle moteur, et c'était, bon, effectivement, Tiflis, c'était la ville où on imprimait, aussi bien pour les Arméniens, pour les Dagestanais, que pour les Géorgiens, le 19e et 20e, début du 20e siècle, jusqu'à 1918. Voilà, donc c'est dans le numéro 4 qui reste très très utile, même si là on a des nouveaux documents, parce qu'il a aussi une bibliographie complète des œuvres de Grigol Perez, Saint-Grigol Perez. Voilà. Cher ami, je suis très heureux que vous soyez ici et que vous... Alors, il faut dire aussi, peut-être qu'il a dit un peu en géorgien, que le professeur Kolbaïa édite aussi en géorgien et éventuellement il y a des éditions en polonais, les œuvres de Grigol Perez à Barcelone. Dans le cadre aussi de l'université, il est très très actif. Et donc, je me réjouis de vous revoir ici et de vous entendre et de dire tout ce qui a été découvert récemment sur Grigol Perez en particulier. Ambassadors, Hayat, Indaninos, Katul, Shida, there was so Zirinalova, Malova Bagon Bernard, from there is Abdai Zalada, Ichipista, Rivalison, Sasemas, Chamudana, Mida, Asere, Ramotset, Mahali Parvoskis, Segi, Usatros, Parolida, Modifar, Ramavel Shezor, Ilov Rasta Sudat. და ჯანმრთელობის პრობლემა შეუშალა ხელი.
ასე რომ მხოლოდ ეს იყო და მაგრამ დღეს უკვე კარგად არის, მაგრამ მაინც თავშეკავებულია, რადგან არიციან რატო იყო ესეთი რაღაც ავანპროფილი პრობლემები, რომელიც ცნობილია. Pour la traduction, comment on fait? Parce que c'est un peu long peut-être, non? Je vais essayer, mais je ne suis pas préparée. Je vais essayer. On va faire par petits résumés. Je vais prendre la place. Bonjour, Monsieur Dalcolvaya a commencé par vous saluer tous et vous remercier d'être présents, d'être venus à cette présentation. Il remercie M. Otakio Bifuli, Père Archie, tous les organisateurs de cette rencontre. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il présente le livre sur Saint Igor et de Père Archie. Voilà. Et il remercie également M. Bernard Routier d'avoir pris du temps pour se consacrer à cette présentation, à nous faire voilà, un petit aperçu de la vie et de l'œuvre de Grigol Terrazé. Voilà, il est très honoré de présenter ce livre aujourd'hui pour la première fois ici à Paris, dans cette église de Saint-Denis. Pour lui, bien sûr, c'est symbolique et ça va de soi parce que, comme ça a été déjà mentionné tout à l'heure, Grigol Terrazé était le premier auteur de cette paroisse. Et il dit que toute Varsovie et toute l'université voilà, sont au courant que la présentation se passe aujourd'hui ici. Ils veulent aussi une présentation à Varsovie, mais il leur a répondu non, la première fois, la toute première fois, ça va se passer à Paris. Voilà, donc on y va. Il vous transmet chaleureusement, enfin des salutations chaleureuses et très amicales, avec des remerciements de M. Popotsky qui n'a pas su se déplacer, qui est co-auteur de ce livre avec M. Rompaya et qui malheureusement, pour des raisons encore qui ne sont pas connues, c'est la première fois qu'il tombe malade, donc il est un peu soucieux de sa santé, mais voilà, il garde l'espoir qu'il ira bientôt mieux. Voilà, merci d'être venus tous à cette présentation. Un remerciement spécial pour Nana Ferradze qui se déplaçait, qui est arrivée aujourd'hui à Paris, qui ne manque jamais les rencontres consacrées à Grigol Terrazé, qui est là aujourd'hui avec son groupe, l'harmonie géorgienne, et pour qui, voilà, le groupe qui va chanter. Et il est aussi, pour moi en tout cas personnellement, il est aussi agréable d'écouter ce groupe et ces chants géorgiens que de travailler sur ce livre que je vous présente aujourd'hui. Je vous ai fait une présentation de 12 pages, mais je pense que je ne vais pas les lire parce que ça va être compliqué pour traduire. Et, voilà, c'est assez long. დაიწყო სახარების გზა და ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი და ადამიანს და ყველა მხოლოდ გვაინტერესებს რატომ დააპატიმრეს გრიგოლ ფერაძე და რა გააკეთა და რა ჩაიგინა და როგორ არის ეს მართლა და როგორ იყო ეს მართლა. Je vais essayer plutôt de vous raconter pourquoi Grigol Terrazé s'est retrouvé
spirituel, pour quelles raisons il a été arrêté, comment ça s'est passé tout ça. Enfin voilà, je vais vous parler plutôt de ça. როდესაც საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა და საქართველოს მთავრობა სამხედრო ოფიცრები და ქართველი იუნკერები და გარდა ამისა კიდე არისტოკრატია, ქართული არისტოკრატია იზოლებული გახდა საქართველოს დაეტოვებინა. პირველი რაც უნდა წარი იყო ბათუმიდან გემებით გასვლა ან იგივე საზღვრის გადაკვეთა. ესე გამოვიდა, რომ შემდეგ ისინი ვერასდროს ვერ დაბრუნდნენ საქართველოში. ეგონათ, რომ ტოვებდნენ სახალხს რაღაც დროით, რაღაც უგედური შემთხვევა მოხდა, მაგრამ ნაგებია ხდებოდა უკან დაბრუნება. Quand l'armée rouge est arrivée en Géorgie, vous savez qu'il y a pas mal de Géorgiens, l'aristocratie, enfin, il y a beaucoup de Géorgiens qui à ce moment-là ont quitté leur domicile, leur maison, en pensant d'ailleurs que c'était provisoire, et qui ont quitté le pays dans l'espoir d'y revenir. À l'époque, le port par lequel ils partaient tous, c'était le port de Batumi. Donc voilà, ils sont partis, mais ils n'ont jamais pu revenir. იმიგრაციიდან სამდით ქვეყანაში, ანუ სამდით ქალაქში განაწილდა ქართველები საფრანგეთში, პარიზში, საქართველოს მთავრობა, ბერლინში და ვარშავაში. Il y a trois villes emblématiques où ces Géorgiens qui ont quitté le pays se sont installés. Vous savez que le gouvernement géorgien s'est réfugié à Paris, donc il y a eu les Géorgiens installés à Berlin et puis à Varsovie. პოლონეთში მაშინ სახელმწიფოს მეთაური გახდათ იოზეფ პილსუდსკი, მარშალ იოზეფ პილსუდსკი, რომელმაც პირველად აი ამ საუკუნეების განმავლობაში შეხედა კავკასიას როგორც პოლიტიკურ ერთეულს და არა როგორც გეოგრაფიულ ერთეულს. პოლიტიკურად მას აინტერესებდა და ხედავდა, რომ ქართველთა ესე იგი პატრიოტული დოზა უფრო მაღალი იყო ვიდრე სხვა ერების, რომლებიც შედიოდნენ რუსეთის იმპერიაში, ფინეთის, უკრაინისა და პოლონეთის გარდა. და სურდა, რომ არარუს ხალხს, რომელიც უფრო მეტი იყო რუსეთის იმპერიაში, ადვილად დაემარცხებინათ შიგნიდან ეს საბჭოთა რუსეთი და ამ ქვეყნებს მიეღოთ დამოუკიდებლობა. À l'époque, la Pologne était dirigée par un maréchal Pilsudski qui, la toute première fois, a vu en Géorgie une réalité, une arme plutôt politique que géographique. Et lui, il voulait que les non-russes, en fait, les peuples non-russes, non-slaves, puissent vaincre l'Empire russe. საფრანგეთში იყო მთელი მთავრობა, ბერლინში იყო ყოფილი ელჩი, ლადო ახმეტელი. საქართველოში, გერმანიაში და ვარშავაში იყო სიდამან ერისთავი, რომელიც იყო ელჩი და იქ იყო საკონსულო. ესაც არის შენობა შემორჩენილი და მე ეს უთხარი რომელი შენობა იყო და იქ გააკეთეს რაღაც საზარაგი ქართულადაც არის და ყველა შეუძლია რომ მოთხოვათის ცენტრშიც არის ნოვიშია ახალი სამყარო რომელიც წეს იერუსალიმის ქუჩას. À Paris, donc le gouvernement géorgien s'est réfugié à Paris, et puis à Berlin et à Varsovie, il y avait donc des ambassadeurs géorgiens qui séjournaient, à Berlin, ambassadeur de Géorgie en Allemagne, et puis à Varsovie, pareil, où maintenant, là où il résidait, on a mis une plaque commémorative en Géorgie. პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო ყურულიშვილი,
სერგო ყურულიშვილი, რომელიც ჩემი კვლევებიდან და შემდგომი დაკვირვებებიდან გამოვიდა და სხვათა შორის აქ არის ძალიან კარგი ისტორიკოსი მამულია და მამულიამაც დაადასტურა თავის პუბლიკაციებშიც, რომ ეს იყო პირველი პრომეთეისტი, რომლის იდეები შემდეგ გადაიტანეს სხვებმა და აი ამ ყურუდიშვილის საზოგადოებები, რომელიც ძალიან ცნობილი იყო რაშელაში, გახდა საფუძველი შექმნილი იყო პრომეთეს ლიგაც. და მას ამ ყურუდიშვილის უბრალოდ ბიუსტის დიდი წვლილი და მეორე იყო ძალიან დიდარი ადამიანი გოძიაშვილი, რომელმაც შეიქმნა პოლონელი ცოლად და მამამისი გახდა მეწარმე, ვარშაველი მეწარმე, ცნობილია გადმოვიდა მთელი მისი მამის ქონება აი ამ გოძიაშვილის და ის გოძიაშვილი იყო, რომელიც მერე სამუდამოდ ასევე ქართულ ემიგრაციას ფინანსებდა აქაც პარიზში. Pour les Géorgiens, les deux personnes très très importantes en Pologne étaient Sergo Khrouchtchev et Alexandre Goudziashvili, voilà, qui ont beaucoup œuvré pour ces Géorgiens installés là-bas, et puis Khrouchtchev comme était spécialiste. პოლიტიკოსი იყო და მისი იდეები ჩარლზ იქიდან ეს იყო პირველი ვინც აი პრომეთეს იდეები ჩაქვდა მთელ პოლონეთში. და ის საქმე იქამდე მივიდა რომ un homme politique qui s'intéressait ისე ჟურნალებს სცემდა ამირანი ქონდა პირველი 1922 წელს დაბეჭდი ამირანი. მისი 25 წელს არაშელის მოკლეს. როგორც მამულია მოკლეს ისე როგორც მოკლეს აქ ნერგანიშვილი თავის დროს. ეს კაფეში მოკლეს. Il a été assassiné dans un café. Puis il y a Gueorgui Mamoulia, un historien géorgien qui travaille en France, qui a travaillé sur sa vie. რაღაც რომანტიკული ისინი არის. მიზეზი იყო თითქოს ვიღაც ხალხს შეუყვარდა და თავი გაბაზებული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო C'est cet assassinat passionnel qu'on voit dedans. პიროვნება გახდა პოეტი იყო, თან ადრატანის კაცი და ძალიან კარგი ისინი ხედა პოლიტიკური ხელები ქონდა, ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობდა იქ, რომ პოლონეთში საქართველოს ელს 1% გაეკეთებინა რაც მას ქონდა, ეს საქართველოს პოლიტიკის მეგობრობა სულ სხვა ფაზაში. C'est un visionnaire et puis il avait des opinions politiques assez intéressantes. Moi je me dis, si l'ambassadeur géorgien en Pologne aujourd'hui avait 10% de ce que ce monsieur faisait, la réalité serait tout autre. აი მაგალითად მას სულ და რაც ჩამოყალიბდა ქართულ პოლონური მერკადების ბანკი. და ამბობდა რომ ფული და საქონლის გატანა და შემოდანა იმხელა არის რომ ქართულ გამომგებელ წყობას ყოველთვის პოლონეთში დიდი ინტერესი ექნება. რადგან ბანკის ასეულობა მისთვის იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და Il voulait fonder une banque industrielle géo-polonaise pour soutenir l'indépendance géorgienne. Pas mal d'idées comme ça. Pilsudskis თავრობამ დაიწყო ამ ქართული ემიგრაციის ხელშეწყობა. Donc le gouvernement de Pilsudski, donc de l'époque, a plutôt apporté un soutien à cette immigration géorgienne en Pologne. Tam წინაწინი რომ გამოვიცი, მაგას დავარქვი რეჩპოსპოლიტას თერქოში. ქართული ემიგრაცია პოლონეთში 21-23 წლებში. რადგან ეს იყო ძალიან პატარა ჯგუფი, მაგრამ ელიტარული. ყველგან ჩამდგეს ისინი. J'ai déjà fait un autre livre qui parle des Géorgiens entre les 1921 et 1939. Donc c'était une élite. და როგორც კი ნახეს საფრანგეთში ქართულმა თავრობამ რომ ნახა რომ პოლონეთი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქ არის 6 გენერალი პოლონეთის არმიაში ქართველი და დამატებული 108 ქართველი ოფიცერი ესია მე ისა
ჩემი დათვლიდან გამოვიდა 100. ნუ ლაპარაკობთ 100-ზე მეტი, მაგრამ თუ კონკრეტულად 108 ადამიანის სახელი და გვარი ვიცით ფაქტი დოკუმენტებით და On s'est documenté et on a vu qu'à cette époque, la Pologne avait 6 généraux géorgiens et 108 officiers. Bon, j'ai fait le compte, je les ai identifiés, on est allé jusqu'à 108. და ამ 6 გენერალიდან ყველას ჰქონდა მიღებული ისეთი ხელფასი, რომელიც იყო პოლონელი გენერალებისთვის გამოგებული. Et tous ces généraux géorgiens donc, percevaient le même salaire que les généraux polonais. ყველა ქართულ ოფიცერს ჰყავდა თავისი მზარეული, სახში და გამლაგებელი. Chaque officier géorgien avait son propre cuisinier et du personnel. და სხვადასხვა მე ამ ჟურნალში დავწერე ესეთი სტატია, რომ პოლონეთის მთავრობა უხდიდა ქართულ ახალგაზრდებს პარიზში სტიპენდიას. Et on a dit ça aussi dans la revue, on a parlé de ce soutien des Polonais aux étudiants géorgiens à Paris. Voilà, ces jeunes géorgiens, ces étudiants géorgiens qui donc percevaient une petite allocation, voilà, une bourse de la France. და ჟურნალის მთავრობამ თავის წარმომადგენლად პარიზიდან გაუშვეს იოსებ სალაყაია. პოლონეთში. Et la France, donc, enfin, la France, le gouvernement géorgien. ქართველი სამ ბელგიაში დამთავრებული ქონდა რადიოტექნოლოგიური ინსტიტუტი. საერთოდ ძალიან მოწინავდა მისი წერილებიდან გამოვაქვეყნეთ ჩვენ მისი ესე იგი უამრავი წერილი. ბოლოს სტატია იყო ერთ-ერთ არქივში, ჩემი და ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომლის რუსეთის შოგვანიერი იოსებ სალაყაიაზე, რომელიც არის დამწყებული და Le gouvernement géorgien a envoyé Youssef Salakaia en Pologne. სალაყაიამ თავი მოიყვა საფრანგეთში, გამოაყენეს, გამოიქცა პოლონეთის მთავრობა 39 წელს. იმიდან როცა გერმანელები და საბჭოთა ჯარები უჭერდნენ პოლონეთს 39 წელს, პოლონეთის მთავრობამ დატოვა ქვეყანა და მისი ადგილი გახდა ჰოტელ დე მონაკო. აი ის ადგილი, სადაც იქ შეეფარა შიკორსკის მთავრობა და იქ იყო სალაყაია. J'ai perdu le fil parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, je suis désolée de donner la place. En 1939, le gouvernement polonais en exil est parti en France où il a trouvé refuge à l'hôtel de Monaco qui est à présent l'ambassade de Pologne en France. სალაყაია სწორად რამდენიმე ენა იცოდა და Salakaia parlait plusieurs langues. და ცდილობდა ქართოლოგიური ენის და კურსების გახსნას ვარშავის უნივერსიტეტში. J'ai essayé donc d'ouvrir l'apprentissage géorgien. Voilà, il voulait initier les cours de géorgien en Pologne. მისი წერილებიდან ჩანს, რომ ეს იყო უაღრესად განათლებული ადამიანი, რადგან ყველა დეტალი პოლონეთის პოლიტიკის, საერთაშორისო პოლიტიკა, აბსოლუტურად კაცმა ყველაფერი იცოდა. Dans sa correspondance, on observe ses connaissances assez profondes de la Pologne, du pays, de son fonctionnement. Il y a des détails très très importants qu'il connaissait. Donc, la maîtrise de. Voilà. და აი ასეთ საზოგადოებაში ჩამოვიდა პარიზიდან გრიგოლ-ტერაზე. Voilà, et c'est à cette époque et dans cette réalité que Grigol-Terrazé donc est arrivé de Paris en Pologne à Varsovie. გავარდულდა ჩამოსვლა იმიტომ, რომ ლოზანაში გაიცნო პოლონეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის მიტროპოლიტი დიონიზი ვალედინსკი. ერთ-ერთ სამეცნიერო კრებაზე, ეს იყო 1927 წელი. Cette installation en Pologne lui a été facilitée par la rencontre à Lausanne d'un métropolite orthodoxe polonais. Il a rencontré en 1927. მაშინ არისო ეს ბერად შემდგარი ახალგაზრდა დამთავრებული ქონდა ფილოსოფიის დოქტორი ბონის უნივერსიტეტის. Il n'était pas encore moine Grigol-Terrazé, il venait de terminer.
ლუვენში წელი კათოლიკური უნივერსიტეტში და პეტრს და უმეგობრდა და კარგი სტატიას დაწერა ქართულ სამონასტრო ცხოვრებაზე პეტრს ესეთი ჰოლანდისტი იყო ცნობილი პეტრს Il est devenu ami de Paul Peters. ლუვენში À Louvain. და როდესაც ფერაზე ჩამოვიდა ვარშავის უნივერსიტეტში მას ჰქონდა არგენა ოფიციალურად Quand il est arrivé à l'université de Varsovie, en Pologne, on l'a présenté, il a eu droit à une présentation officielle. მაშინ ესეთი ის იყო რომ სამუშაო საგებულები ისეთ ადამიანს მისი წინასახმოწმებაც არ იყო და ის იყო საზეიმო შემოქმედება გადადომინანტებისა და მისი ეს სამეცნიერო კურსი მას დაიკითხა ხოდაშოვის პოლონურ ენაზე 23 წელს 7 დეკემბერს და ძალიან დიდი ისეთი იყო და პოლონელებს ეს ლექცია Il a fait son cours inaugural à l'université en polonais. პოლონელები არ არიან ფილი ხალხია, მაგრამ ესეთ ოფიციალური ნებში თავს იყავებენ და ვარშავის უნივერსიტეტის რექტორი ადგა ჩაიხუტა და აკოცა. რომელიც Les Polonais sont des gens assez chaleureux, mais quand même assez discrets pour exprimer leurs sentiments. Mais ce jour-là, après son discours, le recteur de l'université de Pologne se levait, s'est approché de lui et a embrassé. რადგან არ იყო პოლონეთის მოქალაქე, იყო საქართველოს მოქალაქე, მასაც შეეძლო კათოლიკო პროფესორი უნივერსიტეტში. Puisqu'il avait encore la nationalité géorgienne et il n'était pas polonais, il ne pouvait pas devenir professeur à l'université en Pologne. ამიტომ გახდა პროფესორის მოადგილე. აი დიონისი ვალედინსკის მოადგილე იყო პროფესორის გრიგოლ-ფერაძე. არა, ეს პროფესორის მოადგილე იყო თანამდებობა. Il est devenu, voilà, il n'a pas eu de titre de professeur, mais il est devenu donc adjoint professeur. ყოველ წელს უხდებოდა ასაგამოდელის გაკეთება რა უნდა დაეცა რა ამიტომაც შემოგვინახა ყველაფერი. Tous les ans, bien sûr, il faisait voilà, un résumé de son activité à l'université. Et c'est grâce à ces résumés et à son journal qu'il donnait de ses activités qu'il a tout décrit. C'est comme ça, c'est de cette façon que nous connaissons justement son travail et tout ce qu'il avait fait de son séjour en Pologne. Dionys Walewski qui était donc son chef hiérarchique, le grand professeur, connaissait 8 livres, alors que Grigol-Feratzé en connaissait 24. მაგრამ შეიძლება მისი რაღაცა სხვადასხვა ენები ისეთი განსაკუთრებული მიწის და სკოლამიწები და აღიარებული იყო განსაკუთრებული ორიენტალისტური წრეში. Il était très réputé d'ailleurs dans le cercle des orientalistes. C'est fort possible qu'il ait beaucoup plus que 24, parce qu'il était quand même une personne très douée pour les langues orientales. ილარია ბულგაკოვა, რომელიც არის მიხეილ ბულგაკოვის ბიძაშვილი, დარჩა საბჭოთა კავშირის დროს პოლონეთის ხაზს. მანამდე არ ქონდა საშუალება გადასულიყო რუსეთში საცხოვრებლად და დარჩა მხარეს და ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები. ვიღაცა უთხრა, რომ შენ არიო ვარშავაში კაცი, რომელიც არიო ემიგრანტი ერაძე და მხოლოდ მისგიშვებისა. Il arrive à Bulgakov, à la cousine de Bulgakov, qui est resté en Pologne à l'époque et qui souffrait des problèmes psychiatriques, a été conseillé par
on lui aurait dit, va voir un Géorgien qui est 이방이 à Varsovie, c'est la seule personne qui puisse vraiment aider. 8800짜리 서울랑 가봤다는 거다. 먹었어. 내가 먹어내리다 깨달았어. Elle avait plus de 92 ans, elle a écrit des mémoires et elle a écrit aussi, elle parle dans ses mémoires de Grigol. 그래서 이게 렉시에비 콘다토를 알아주고 Elle parle donc des cours que Perazze donnait donc à l'université, qui, d'après les écrits, étaient extraordinaires et passionnants. 리시 먹어내는 ჩვენ გამოვაკეთეთ ჟურნალ გეოგრაფიაში. Et voilà, justement, nous avons publié les mémoires d'Hilaria Bulgakova dans notre revue aujourd'hui. მას ჰქონდა შესაძლებლობა ელო ყოველ წელიწადში ორჯერ მაინც სამჯერ პარიზში. Perazze avait donc la possibilité, les moyens de se rendre en France, enfin de venir en France au moins 3 fois par an. და არის მოსასხამი რომელიც მამა აქვს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეუყარა მუქიდა მამა გრიგოლს და გამოატანეს ვარშავაში და მე ვიპოვე მისი მაგობის წელი. ეს რომ კიდე დიდი და აკა მოსასხამი ვარშავიდან ჩამოქოდა Comment on dit responsable? Ah, Soutane Schoolis. C'est un peu différent. C'est différent? Bon, disons la soutane. Donc, il y a le soutane qui doit aider. Vêtements liturgiques. Oui, voilà, les vêtements liturgiques. Il a été cousu sur la demande du ministère des Affaires étrangères polonaises et qu'on lui avait offert et qui est arrivé à Paris et à qui n'a fait pas maman. Les Chavim acceptés à croire Qui se gardait ici dans cette église? Je vais dire ce que j'ai parce que je suis pas. Est-ce que le vêtement est là? Quand je suis devenu prêtre, pendant le grand carême, on met des vêtements noirs. Et donc j'ai mis un vêtement noir que je trouvais derrière. Il y avait le vieux lecteur Nicolas Mamoulachuli, qui a été lecteur de Père Grigol aussi. Et je l'entends dire ça c'est Père Grigol qui m'a dit de teindre en noir. Donc c'est pour ça que alors, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un autre. Il y a des choses comme ça. Toujours est-il que le vêtement a été. Il y a quelque chose, qui nous appartiennent. L'icône qui est derrière, c'est l'école. Des choses, c'est un bon élément. ჩამოქონდა და აქედანაც მიქონდა მიწოდება მუშაობა ძალიან ძვირფასი ნახატი და ჩაქონდა ვარშავაში სამიზიდში და ამიტომ მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი Et il ramenait aussi des tableaux de France en Pologne, donc il avait une belle collection de tableaux en Pologne. იმოგზაურა იერუსალიმსა და ივანის მონასტერში იქ აფასის თავზე და სურათებს აცილებდა და მისი გარადეული ერთი სურათი გამოაქვეყნა გვაზავები, ძველი გვაზავები, რომელიც ათონის იმერთა მონასტერში იყვნენ უკვე ძალიან ესეთი ასაკში ერები და ერთი გამოაქვეყნა, მაგრამ ეგისა თავის გარადებულია. Il a voyagé à Jérusalem, à Moados, monastère géorgien du Moados. Il a fait plein de photos, il les a publiées. Moi, c'est très beau. ჩამოქონდა, ანუ მას არ ქონდა თანხა
როგორც ესეთი არ ქონდა ისეთი ბერი კაცი და არაგროვებდა, მაგრამ ქონდა სამოგზაურო და ქონდა აი ეს ძვირფასი, რაც გახდა ქართული ემიგრაციის ამოგროვებისთვის ინტერესის საგანი. Lui, il n'avait pas vraiment d'argent parce que c'était noir, mais bon, il avait quand même quelques objets avec lesquels il voyageait et tout ça. Et ces objets ont attiré l'intérêt et l'attention de certains géorgiens. ის როგორი იყო ცხოვრებაში გრიგოლ ფერაძე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ჩვენი ხედვა როგორც ამეცნიერები, არამედ იმდროინდელი მისი მეგობრების წრიდან ან მისი ნაციონალური ჯგუფიდან მოგონებები, რომელიც ინახება ინგლისში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორი იყო ფერაძე? Comment il était comme homme, Grigol Peradze, nous avons nos visions parce que nous avons étudié en tant qu'historiens, scientifiques et tout ça, mais il existe pas mal d'écrits de ses amis qui parlent de lui. Ses écrits et ses documents sont conservés au Royaume-Uni. Je suis tombée sur ces écrits tout à fait par hasard. Ну, ყოველ ბიბლიოთეკაში შევედი და ვთხოვე რომ მოიცავ რაც არსებობს ქართულად ყველაფერი და გაიცინა ლონდონში და გაიცინა დირექტორმა და მითხრა ყველაფერი რომ მინდაო ესე იგი იციო რომ არაფერი არ გვაქვს. და ვიცი მეთქი, იმიტომ ნაკლების მოტანა გაჩნდება და მართლა მოიტანა სულ რაღაცა აი ეს. Je suis allée donc dans une bibliothèque polonaise à Londres. J'arrive, j'ai dit à l'accueil, apportez-moi tout ce que vous avez sur les Géorgiens et la Géorgie. Et puis la personne me dit, si vous voulez tout, c'est-à-dire que vous savez qu'on n'a rien. Et il est parti, il est revenu avec voilà, à peu près autant de documents. ეს უგრეხებზე გახდა ისეთი პიროვნება, რომელიც ჩვენ მუშაობდა და ამეთარგმნიდა მადამ მიცკევიჩის ანთადეუშს. ინტელექტუალისტი იყო. Et je suis tombée sur des écrits de Grigol Peradze. Cet homme était traducteur, il traduisait Adam Mickiewicz. Et voilà, je suis tombée sur Antadeusz. Antadeusz. Ça, c'était ისტორიკაცი იყო და მარკენზი იყო ესეთი ისა გორდი ინგლისის პარლამენტის წევრი და მასთან ერთად მან წაიკითხა ინგლისური თარგმანი მიცკევიჩის და ეს კითხულობდა თარგმანს ქართულად ანთადეოზის და აი ამ Il a présenté sa traduction géorgienne donc de Mickiewicz avec un lord anglais qui lui à son tour lisait sa traduction en anglais. ესე გამოვიტანე ერთი როლი და გამოვხსნა მაინც Voilà, donc dans ce cas qu'on m'a ramené, donc j'ai pris au hasard un espèce de cahier et puis voilà, je suis tombée sur lui. Voilà, maintenant je vais plutôt aborder cette question d'emprisonnement et d'arrestation de Peradze. Pourquoi on l'a arrêté? Il était ami des Juifs. Il n'était pas trop nazi, bien évidemment. Et il possédait des manuscrits et des documents très précieux, très anciens, et voilà, ça j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, donc il y a 3 raisons à peu près. Donc il y a une affaire qui a été montée contre lui, on l'a calomnié, on va dire, et puis
des choses complètement inouïes, que certains peut-être croient, je ne sais pas. J'ai arrêté de lire ce genre de lettres, ce genre de correspondance, parce que c'est hors sujet. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui a tout fait pour lui coller cette étiquette d'agent soviétique. Il avait un ami intime, Nakashidze, qui voilà, maintenant s'avère être je sais pas, un double agent, je sais pas, il était voilà, il soutenait les Polonais, il soutenait à la fois les Allemands. Quand Peradze a été arrêté, Sonia Nakashidze s'est déplacée en Allemagne et puis il a demandé sa libération aux Allemands. რომელიც იყო 4 მილიონი ცხოვრობდა მაშინ მასწავლებელი პოლონეთში. 4 მილიონი ახლა ცხოვრობს 300,000. მაშინ იყავი ეკლესიის მეთაური, ეს იყო ძალიან დიდი რაღაცა. პოლიტიკურადაც და ხო, დიონიზი ბალედის. Parce que Peradze, à ce moment-là, au moment de l'arrestation, est très soutenu par ce Dionysos. Métropolite qui était, à l'époque on comptait 4 millions d'orthodoxes en Pologne, aujourd'hui on compte à peine 300 000, et puis ce poste de métropolite était quand même un poste très important, donc voilà, Peradze était soutenu par cet homme. Non, en fait, Peradze ჩაერთო იატაკეშეთში ებრაელების გამოსახსნელ ორგანიზაციაში, რომელიც იქმნებოდა, ეს არ იყო შექმნილი, იქმნებოდა. და აი ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების დროს საიდუმლო კომისია, რომელმაც გაჩვენა პერაძის დინა, აღმოაჩინა ძირითული, რომლის გადათვლაც იყო ძალიან ძნელი. ესე იგი, იმდენი იყო პუნქტი. On n'a pas pu vraiment libérer finalement parce qu'à ce moment-là, Peradze a rejoint l'organisation des Juifs et à un moment donné, la police secrète a procédé aux fouilles dans son logement et est tombé sur de l'argent, enfin sur des sommes importantes. გიორგი რაშიბაია, რომელიც იყო საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში და რომელსაც პრეზიდენტობა უნდა და გერმანელების ხელით თითქოს განთავისუფლებული საქართველოს ბოლშევიკებისგან ის გახდებოდა პრეზიდენტი და ამ ცუდ საქმეში ყველაფერში გარეული არის. Dans cette œuvre un peu malsaine comme ça, la police, etc., on voit la main d'Alchibalia. Un monsieur, Alchibalia, qui était ambassadeur d'Azerbaïdjan, géorgien, ambassadeur géorgien en Azerbaïdjan, et qui, en soutenant les Allemands, espérait devenir président. Une fois les Allemands. Aliakis, Aliaki, იმიტომ ქვია, როგორც თქვა, საქართველოში რო იყო საჯალაში, ხო? საჯალაში. Aliaki არის ქუჩა ვარშავაში და იქ იყო გერმანელების მიერ აშენებული მე-13 საუკუნეში ყაზარმები, თავიანთი ჯარისკაცებისთვის. და ესე როგორც ის კორპუსი რო არის სახლის 8 სართულიანი, ესეთი რაღაცა გადაკეთდა ციხე. ამ შეიყვანეს Peradze ვარშავაში.
Au début, quand on est arrivé, il se retrouvait dans une espèce de caserne allemande de Varsovie transformée en prison. C'est là où ils se retrouvaient. ფერაზე გადაიყვანეს შემდეგ მეშვიდე სართულზე და მეშვიდე სართული ეწოდა თარგმანებს. C'était un bâtiment de 8 étages et puis à un moment donné il a été transféré au 7e étage qu'on appelait étage des traducteurs. მაგრამ ერთი თვე იყო პირველ სართულზე სადაც აწამებდნენ. Mais il a quand même, après son arrestation, le premier mois, il a quand même passé au rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, c'était l'espace de torture. შემდეგ გადაიყვანეს აუშვიცში და იქ ძალიან ჩქარად გადაიცვალა. Ensuite, il a été transféré au camp d'Auschwitz et voilà, où très vite, il est décédé assez vite. იქ ესეთი ახალგაზრდა კაცი ესე ჩქარა არ ყვებოდა. Normalement, il était jeune encore, on ne mourrait pas si vite comme ça, naturellement. ჩაიყვანეს სადღაც 19 ნოემბერს და გადაიცვალა 6 დეკემბერს. Il est arrivé donc à Auschwitz le 19 novembre et le 6 décembre. ანუ ის რაც არის გადაარჩინა პოლონელები და ებრაელები, ვარშაველი ებრაელები და თვითონ Il a avoué des crimes qu'il n'a jamais commis pour sauver quelques Polonais, les Juifs polonais. და ეს ყველაფერი რომლითაც საწერიაო ვეგეთით დოკუმენტი არ არსებობს. Mais si vous me demandiez maintenant où est-ce que vous avez lu ça, je vous dirais que j'ai rien. Parce que j'ai pas de document comme ça écrit qui le raconte. მაგრამ ჩვენცივი რომ განთავისუფლდეს ორი ციხიდან გამოსული მოვიდა და დიონისე ვალედიისკის მოუყვა ყველაფერი. Mais on le sait parce que après savoir libérer les prisonniers d'Oswiecim, il y a deux prisonniers qui sont c'est la même chose. Auschwitz, il y a deux prisonniers qui sont venus voir Dionysos Ladinsky pour lui raconter ça. C'est grâce à ce récit. შემდეგ დიონისე მისერა წერილი მოსკოვის პატრიარქს და მისერა თერაძე დაუხრეთიათო იქ წელში უწერია სხვა რაღაცებთან ერთად თერაძეს ეწერს და ეს არის გამოძახილი იმ ადამიანების ნათქვამიდან. მოსკოვის პატრიარქს თავის საფრთხეზე რაღაცა, მაგრამ იქ უწერია Le métropolite, donc Dionysos a fait un courrier au patriarche à Moscou sur un autre sujet et dans cette lettre il en a profité pour mentionner donc la mort de Tito Perazé et il a dit Perazé voilà, donc, avait été fusillé ou assassiné à Auschwitz. Mama Henriki, რომელმაც მოამზადა გრიგოლ ფერაძის კანონიზაცია, ამბობს რომ ვიღაცამ ჩაიწერა. მაგრამ mama Henriki როგორც ისეთი თავში კამერებს თქვა ვიღაცის დასახელებაზე, ვიღაცამ ჩაიწერა, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს ყველანზე. ანუ ჩაიწერა ის, რაც ჩაიდინა გრიგოლ ფერაძემ როგორ გადაარჩინა ეს ხალხი. ჩაწერილი, რადგან ის მეტროპოლიტა რომინია ყველაფერს იწერენ. პროტოკოლანდის და ეს დღესაც პოლონელებს ტრადიცია და მერობი ხდება მიტროპოლიტთან ხელმძღვანელთან შეხვედრა. Père Henrique, donc ციგნი შეუდა ის იწერება რომ მოვიდა სამყაროა და ციგნი გვაჩუქა და ეს სხვა. Voilà. Nous a dit qu'il y avait quelqu'un quand même qui a tout noté. Hein. Parce que quand il y a des choses comme ça, en général, on note pour faire parvenir les informations. Et voilà, ils n'ont pas la personne, mais on sait que tout ça, ça a été noté, enregistré quelque part. ეს ციგნი არის ჩვენების ნამუშევარი. Ce livre, c'est comme ça fait, voilà. On a mis 17 ans pour travailler sur ce. მე და mama Henriki აწერია როგორც ავტორი, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი ხალობით გაკეთდა ეს ციგნი, იმიტომ რომ ზოგი რაც მიგზავნიდა, ზოგი რაც და აი შევედა უამრავი დოკუმენტი, რომლის სელექცია და გაგუკეთებინა. Il y a que deux noms qui sont mentionnés sur le livre. Deux noms
pas mal de gens qui ont contribué à l'élaboration de ce livre. Il a fallu quand même sélectionner des documents, faire des choix, parce qu'on recevait énormément de documents, énormément de témoignages. Ai ბოლო სურათი, ეს არის მისი ბოლო სურათი ჩემს არქივიდან სანამ დაიჭერდა. და ეს ფერაზე ძალიან შეწუხებულია სახი. ის არის მამა ჰენრიკის დელი იყო იერჟი კლინგერი და კლინგერის საოჯახო ალბომში იყო პატარა ეს სურათი, ეს არის ძალიან ისტორიული სურათია სხვა შორის, როდესაც გერმანელებს სურდათ უკრაინის ცალკე ეკლესიის შექმნა, მართლმადიდებლური ეკლესიის და შევიდა ჩეხეთიდან სასწაულად გამოიძახეს პატრიარქი, ჩეხეთის ეკლესიის მიტროპოლიტი დიონისი ვალედიისკი, ფერაზე გაყვა როგორც ხარბნელი და იმაში უკრაინიან პოლონეთის საზღვარზე ეს პატარა ეკლესიაში აკურთხეს უკრაინის ეპისკოპოსი. À la fin de ce livre se trouve donc une photographie, toute dernière photographie de Grigol Peradze peu avant son arrestation. Qui vient des archives personnelles d'avant notre familial de Klinger, qui était un prêtre à Varsovie. ის არქივში და ის პლანს შეინახავდა და ეს იყო მე იქ დგას უკრაინის ესე იგი გერმანელების მოკავშირე იყო, რომელსაც უკრაინის დამოუკიდებელი ეკლესია უნდა შექმნა, აკურთხეს ეს კაცი შემში არის ესეთი ისა და უკრაინული ეკლესიის ეპისკოპოსის ის იყო ეკლესიის მიტროპოლიტად კურთხევა და აი ამინა ეს არის 1940 წელი და აი მაშინ არის ეს ბოლო სურათი გრიგოლ პერაძეს. La photo était prise quand on entendait donc un prêtre ukrainien. ეს იგი ამ წიგნზე დავამთავრე მუშაობა ისე განერვიულდი რომ მეთქი რა უნდა გავაკეთო ახლა. ისეთი განერვიულდი და ერთი კაცის ბიოგრაფია. Quand j'ai fini de travailler sur ce livre, j'étais tellement émue, perturbée, parce que je me suis dit, toute la Géorgie, en fait, la vie des Géorgiens et toute la Géorgie se trouve dans ce livre, se trouve dans la vie de cet homme. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? La publication de ce livre quand même a coûté assez cher. Parce que j'avais des exigences éditoriales, je voulais du bon papier, je voulais je voulais des marges un peu dorées comme ça. La moitié de la somme, c'est le recteur de l'université de Varsovie, et l'autre moitié, c'est mon administration, mon institution pour laquelle je bosse. Ils ont ouvert les frais de publication. Je devais donc recevoir les bouquins le 5 mai de cette année. Et là, j'apprends soudain à la télé que l'édition en question, qui devait donc imprimer notre livre, avait brûlé, avec tous les livres qui s'y trouvaient. Faire Henri que les
donc quand même plus paisible. Donc il a reçu ça avec beaucoup de résignation, alors que moi, en tant que migrainien, donc très explosif et émotif, donc je suis partie dans, voilà, j'étais dans tous ces états, donc il est allé voir, redemander tout ça, et puis le livre finalement est sorti. ეს იგი ყველას უნდა და ძალიან იგარო ყველას კონდეს, მაგრამ ისეთი რაღაცა არის, რომ მე გამოვითხოვე 10 წელი სპეციალურად თქვენთვის, აქედან დარჩა რომ ვხედავ 5. Je vous ai ramené 10, parce que je sais qu'il y a de la demande, mais bon, je vous ai ramené 10, et là je vois qu'il me reste 5 finalement. მე როგორც სტუმარს დამიწყებ ეს პრივილეგია და მე გადავცემ იმას, მე ვისაც ავშავ მინდა რომ ძალიან ხანდეს კიდევ ეს 5. Laissez-moi quand même la décision de distribuer ces 5 qui restent aux personnes de mon choix. ძალიან დაფასებული ადამიანი, რომელსაც ბოლო ბაგრატონის მეუღლე არის, ალბათონი, მის მას მინდა პირადად მე გადავცე. Hélène est cachée. Voilà. შეიძლება მისი შეძენა ონლაინ ეს ყველაფერი არის ვარშავის უნივერსიტეტის წინ არის, მაგრამ ძალიან ესე იგი საიზეს არის გამოვიდა ძალიან Il existe aussi une version électronique de ce livre sur le site de l'Université de Varsovie. მოდით მაშინ ესე იგი მამა არქივის ის იყო პერაგატი თქვენისა J'ai rempli cette tâche difficile à faire archiver. Il y a une personne qui a française qui a fait l'école à apprendre le géorgien, il vient régulièrement dans cette église, il Carbatonel, maintenant des Aris, Cartoulis, Carbatoulas, David, voilà, c'est l'état qui m'a sécurisé. შენ გეპატიება მე არა Cet exemplaire, c'est pour celui qui va publier un article pour le prochain numéro. Merci à vous. Il y a tellement de choses
Si quelqu'un veut poser des questions. Je voudrais faire une remarque. Dans le livre, il y a aussi l'un des tout derniers articles qui a été composé par Grigol Peradze en 1940, oui, où il se dit les circonstances ne sont pas bonnes pour parler de ce que je vais faire, mais il a un regard sur toute son activité. C'est une espèce d'autobiographie donc, qui a été traduite et qui est passionnante. C'était très bien de traduire Il y a une question ici, s'il vous plaît. Oui, j'aurais une question, si vous pouvez traduire. En fait, si je comprends bien, il y a deux angles. En fait, il y a le fait d'avoir fait de la résistance et d'avoir été... Vous m'entendez, là? Bon. Il y a deux angles, en fait, que je vois dans ce drame, en fait. C'est le fait d'avoir été résistant et solidaire, en fait, des Juifs. Et donc, il l'a payé. Il y a un enjeu politique aussi de carrière, en fait, d'un autre. Et puis, moi, ça me fait penser aussi, alors, à l'affaire Wallenberg aussi, en Hongrie, en fait, à la fin, en 1944, où Eichmann... Et donc en même temps, ça me fait penser à l'affaire Wallenberg, qui est un jeune diplomate suédois qui part en Hongrie dans les années en 1944. Eichmann a décidé d'accélérer en fait l'extermination des derniers juifs d'Europe en Hongrie. Il a 30 ans, il va tamponner, et en fait, quand la Hongrie va être libérée des nazis, les Russes rentrent, Wallenberg va être enlevé et assassiné par les Russes. Est-ce que... Ma question, c'est... Il y a cette histoire de... Donc c'est injuste, quelque part. Il pourrait être élevé au rang de juste par rapport à cet enjeu sur l'extermination et sur aujourd'hui ce qu'il a payé de sa vie. Il y a l'enjeu de carrière, mais est-on sûr aussi que les Russes n'étaient pas derrière ce compromat, quelque part, éventuellement
hanem de ezt a helyet visszavéd. Tehát ezért szélíte, როგორც მნიშვნელოვანი ის და როგორც გადაიცვალა ადამიანმა და სხვა ისინი გადაარჩინა. მაგრამ თურმე რაში ყოფილა საქმე. გაიგეს, და მაშინ ფეისბუქები არ იყო და მე წავედი გაზეთში და ხოლმე რეცეპტ გაზეთს რომ დაეწერა რომ სხვა კონფერენცია არის და თუმცა აი ამ ადამიანზე. Moi je lui ai dit, cet homme, c'est un scientifique, voilà, il a sauvé des vies, etc. Parce qu'il y a encore des choses que je ne connaissais pas autour de cet homme. და შეიქმნა რაღაც რუსების ჯგუფი, რომელმაც ისერა რომ არ გამეკეთებინა ეს კონფერენცია. C'est tout ce que je peux vous dire qu'à l'époque, bon, on n'avait vraiment pas les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc je suis allée dans un journal et je leur ai dit, publiez quand même une petite annonce, que telle conférence, etc. se tiendra prochainement, etc. Et ce que je sais, c'est qu'une fois les retournés, je ne sais pas comment, par quel moyen, il y a un groupe de Russes qui s'est constitué, qui a écrit au recteur pour lui demander non, vous ne donnez surtout pas l'autorisation voilà, pour organiser cette conférence. რექტორი დაპატიჟდა, მოვიდა რექტორი სპეციალურად მოესმინა, იმიტომ რომ არ ქონდა გამაწყვეტილი. Et en plus, le recteur avait peut-être, je sais pas, des suspicions, on ne savait pas qui j'étais, etc. Donc moi, j'en ai parlé à notre ami Henrique, et puis Henrique avait invité notre recteur à la messe à 8h du matin à l'église, et puis on l'a invité, et puis quand il est arrivé à la messe, on a commencé à parler de tout le péage. Il est venu soi-disant 5 minutes, mais finalement il a resté toute la messe. Et en sortant, il m'a dit on se verra ce soir. J'ai eu ma conférence et il y a eu beaucoup de monde. Plein de monde. Restez debout. Et on m'a dit, il faut que tu fasses ce genre de conférence tous les ans. Si c'est toi qui le fais. La dernière conférence a eu lieu l'année prochaine, je voudrais bien organiser ça à Israël, si le contexte le permet, s'il y a la paix. Sinon, je vous invite tous l'année prochaine. Hélas, la propagande russe et les Russes, voilà leur nom partout. Maintenant, on va peut-être laisser la place aux filles.
Verikonis vardi
მე იერუსალიმში ვიყიდე. ეს არის უცნაური ყვავილი, თითქოს მკვდარია. გამხმარი, შემშრალი, მოკლული, ბუჩქად შეკუმშული, თითქოს სულ მოკლული. მაგრამ თუ წყალს დაასხამ, მაშინვე ცოცხლდება, გაიშლება, ფოთლები დამშვიდებულად იშლება, ყვანდება და იბადება თითქოს ახლიდან. ამ ვარდში ჩანს საიდუმლო ყდრეთით აღდგომისა. ასე არის ადამიანიც, თუ სიყვარული არ აქვს მშრალი, უსიცოცხლო, მაგრამ თუ სიყვარულის წყალი დაასხი, თუ ქრისტეს სინათლე შეეხო, ისიც გაიშლება, გაცოცხლდება და ამაღლდება. Cette rose de Jérusalem, je l'ai trouvée à Jérusalem. Elle semblait morte, feuilles flétries, cœur refermé, un souffle brisé dans la poussière. Pourtant, qu'une seule goutte d'eau la touche et la voilà qui s'éveille. Lentement, elle déploie ses bras secrets, s'ouvre un silence, se fait verdure et renaît comme l'aube du monde. Dans cette fleur, le mystère de la résurrection respire. Ainsi est l'âme humaine. Sans amour, elle se dessèche, se ferme comme une pierre dans l'ombre. Mais
Merci.